Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil ard wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallahus samiul basir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yad'u ilal khair. Allahumma sholli ala nabiyyinal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir, amma ba'd. Pemirsa Azka Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan Azka Channel, saluran pemerhati dan solusi kehidupan. Saluran yang menjadi mitra utama dan pertama bagi para subscriber, para pemirsa dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks dewasa ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kali ini Azka Channel bergabung dan berbaur dengan grup KTSM, Kunut Tahlil Sholawat Marhaba, yaitu komunitas kaum muslimin yang berada di Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat, di mana grup KTSM itu setiap malam Jumat secara bergiliran menyelenggarakan pengajian, menyelenggarakan yasinan, menyelenggarakan tawasulan, tentu mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia, dengan harapan mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kali ini agak spesial karena Azka Channel dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mereka dengan penuh keikhlasan ingin mendoakan putra sulung Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Ridwan Kamil, yaitu yang bernama Emeril Khan Mumtaz atau seringkali dipanggil Eril. Almarhum meninggal dunia di kota Bern, Swiss pada tanggal 26 Mei 2022. Tentu yang hadir di sini akan mendoakan mudah-mudahan putra Bapak Gubernur mendapatkan tempat yang layak, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita doakan mudah-mudahan menjadi ahli surga. Amin. Pemirsa yang hadir pada kesempatan ini, mari kita memulai tawasul ini dengan bersama-sama membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sumaila arwahi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimman sarirati ila magharibiha wa min yaminiha ila simaliha min qafin ila qafin miladun adama ila yaumil qiyamah bi barriha wa bahriha khususon ila ruhi. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وسلمه تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهد به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil fat'adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'a abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan doa kita bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa Azka Channel, demikian tadi rangkaian liputan mendoakan putra sulung Bapak Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan doa kita mendapatkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe, like dan share agar
Aska Channel, manfaatnya berkesinambungan. Kita akan berjumpa kembali pada momen-momen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton Aska Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.